Kardom, aprangsi anytime to the news kelangan phal adaba kardom pachiglo. Pini anytime to the news beta thamna pini lisa mi donalisha dekhipi nonarji paikha betang tonpe. Angtan case a rokai se tum penchara ponse drug addiction awareness program ajame itamanpon. Lason se niphai kreni jakong surini rankora chokarni angtan case a tum pen patripi ponsi East Karbianglong thongnobe English High School along drug addiction awareness program ajame itamanpon. Abang so mai long mai chori pon mai pujiji case e sengkanan se hinpen se mai chori pon lapen yibika bp hinpen anchoring charap chetutu lapen patumi drugs addiction awareness program mai long man pengal kia tumpen chetongdun Dr. Kirshahan se invited speaker Birtoning ja invited speaker Bikha Killing invited speaker lapen DNBHS headmaster body literang assistant Mohan Chumong Sorkari Ganbura Jagannat Singh bhi rongasar Ronjit Lekthi lapen RKYC Maipu Gulabson rompe tumpen chetongdun lapen angtan locharle song Dibrugarh case a Dibenbe Jorhat case a Angring Killing Bokaghat case a Mojari Singnar Golaghat case a Mukrangpe Lamding case a Songjakring Greater Guwahati case a Sengkanan se Shillong case a Tezpur case a Hojai case a Khetri case a lapen Nogaon case a tumpen chetongdun si Patumi drugs addiction awareness program aja make Eastern Karbianglong tumpan kupi koson pensi low charli mumar so tumpan drugs mate raki homupen kachipa jokpan iktimapu mesen lamte than pachulipo Piutamani na kai ke isibe jongsi drugs kirimamuni lopute monit uhokting ainang nilo metanga kai perman metang si o plan kachipa joknangji metanga longsi arpudilo drugs addiction keman brain HIV lapen ason kiso keman du piklang drugs haraki armu ki chua bang phulote I o arlu poison mate soitan che thap thoda sonlo drugs ahormu nutinta hutul che kam veknangji choker tangpuma thapon veknangji lapen low charli mu marso tumpan education is strongest weapon for chepi and ponsi low charli amu kaching thora mu bendang lok bidi sore than parepo lapen non ke bangji ni phain pora phi inkora point kora troin kora troxi jakhong surini reng kora trok ani West Karbianglong chinthong awar long se angtan case e roke se tumpen drugs addiction awareness program acha me paman pon thuche phan apor ani pathik pon etlopusi angtan case e tumpen pachuni po arnam nang pi pen thorom tirang report anytime to the news Ingdeng Tomkep Nijang Karbi Baptist Risonim so mai pi dong kamukama mondirelong ni thoma phaman mai ke padopon Lapuson si patumi chakhong chek to ne phai krehini Nijang Karbi Baptist Risonim so ame pi dong kamukama mondirelong mai ke paman po Lapuson si labang so jai me isek hombodera pena jok se mai chari pon adun chu bang so jai me isek ana phan ki rukar chopon Emmanuel chimatum pena jok se japon li lapenti hek pen Bible reading and prayer miss Malinti sopi pena joksi uhipo lapuson sila bangso cha megalong ka chetongdun opha ke cha mai pu nimro teron pen harmon of pi lapuson si opha ke thegiding atum chetongdun si mai ardipidu apen bangso cha megalong kenang sot nai nalituma kamatha akar sik lapen ke no ka chapang ar pen donon pu athi pn pon pensi ka chu phapona speaker mati than bang aron teron pena joksi ka chetongdun ra to anaphan jume sen pen arnamalam than si ning parung ko lapen bangso cha meg mesi me adpensi pijut ponsi Nimrod Teron Penajoksi Arnamadon Conference Mai Pajut Pundu. News Desk report anytime to the news. Robising Rohapan Rajordal Karbianglong District Committee Mai Phuki Pekpo. Patumi Jangmi Po ni phai kreni ni Robising Rohang hinben Perangkia Mai Phaponsi Rajor Dal Karbianglong District Committee kiseng ponja phan ka pachimpo. Perangkia Mai Long alang li ki than pon ki kedamtang jakhong po ni phai phriani Rajor Dal Tiripesa Hemgwaji along Rajor Dal Mai Phu Khilgowe long bang for the posusi song japotu Rajor Dal along chipa okdundu lapen Robising Rohang phan Rajor Dal Karbianglong District Committee Mai Phupek ponlo lapen non ki bangji jakhong po ni phai krisir ke bhomguru arani Rajor Dal Karbianglong District Committee kiseng pon popusi than pon Robising Rohang alang linut APHL song long kang tangkringa song japu anparta Mahamaya constituency long MSC ki likashi pati na bang phulo bonta APHL si jaika thar ke chapona song pen ke BJP phan hain ilopu kamuchi dama joksi Rajor Dal along nang du na ko lota ni jipo Karbianglong arat kadu ita chini lo ni tum bangso chiko tarik clearly Guwahati rong se pialong Rajor Dal mate public party ake hai MLA ake hai during okhelo boy ake hai ke japon bangso party long ni tum kadu kabe buying ko ra ko se ni tum product pa ong lo lapen ini pibo se ni tum
jingwai pon nang kok mala bang kelalo patumi hajong da Karbi Anglong long bangso party ke pangtang pun je phang ke lang pachari pun je phang isi April nang pielo kalau so April ke no majori phang si Karbi Anglong long in charge nang pek kon lo kasi people si ini Karbi Anglong long stame Okilugol ke ja party da kengkam nang pachiyo nang kok maglo tang ke ile tum Karbi Anglong lo kadu ita chini lo ningkang ko soselo da council lo puno assembly lo puno mate ha parliament lo puno lapen da town committee lo puno lem sa lo puno in nuta opposition elected authority kasi non ground na lokle argutam stame APSLC phanke muni tum aning thelo aning oi laglo laben APSLC along ke do mane ili tum apor ka chapana hok chote lasi nili last ki pudai manke ke mangke no hok atim ape form along pele claim sitame aker tangri kali makala pini SDC tum uturma state amen pen papleng uni delo non BJP ya तुम से वन देश प्रोग्राम में आके टांग ले तब BJP तुम तो वन थे चलो दे तसे non APSLC तुम के मांग सोन कौन ना के दो APSLC पेन जाकों से पलों थे दलो पॉलिटिकल पावर से पलों थे दलो क्लेम उन्हें लोग कहते आपको बताए प्रोग्राम दे रहा के हाई जीप के लगे मो और चंकांग को लगे नहीं पूजा को तसे नीले जाय कथा पता सोर साइन तुमते जाय कथा सोन थोर कर बिया हम फांगालों aku amen ke bang sudah mela son thora ke thekle amen papa bang thuna akhir jumi ni bilo sida me politik sa anat ke alang lifan chiki nang ni athi alang li bangke koson lokacher li ke thekla pen isi koson administration la so arona butha kan ta politik sa long kopisi hiri nang ki ma power chipa do nei mahla so bang ke alang li bang nole sabi la sia ningoi nang ne lapen alang li ke arleng ke sar kan ke li tuke kachutoi nei kali BDCN ponchot nei kasi nilista me moment tu ne BDN ponna ko khai alang li ke electoral politics e chiri ni amode sabi la ba ni li jong da ko la ke san ni li ke jong chalo sanpur ala ta chini le ke lalo lapen hini ba ke ni li non nang ke li ji town election ahu tame da rajol road pen penan along tin na town nang rame Karbi Anglong long kan place dunji la pen MEC along sami place dunji la pen nili bange thothe election nili people thothe puke MEC election nili ke thothe karon ke la hello je non nili APSLC ali leadership jai kathara ke jalong nili thekun daglo election tin ta jai kathar thor e maduta mane kusono star campaigner abe mane MEC ta jai kathar thor MP ta thor MLA ta thor jola so bang nang nei la sinili robising lo angke non nang kele ji 26 MEC bang nili thupe mission atum do de khara tum papa thuna nili party ke pang tai phang tempo rat ga phan ke pa job ya cycling dum bo na election ke Pinyada bibita kila pan sing ton paniluk do me chakni kardo